Umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe kuri iyi si. Ese wari uzi ko bamwe mu bakinnyi batakaza amafaranga menshi kugira ngo bigurire imodoka, indege n'inzu bihenze, mu gihe abandi batakaza amafaranga yabo mu kwiga kugira ngo bongere ubumenyi? Nk'ibisanzwe ni Ndamba Jean Claude. Uyu munsi mbazanira urutonde rw'abakinnyi ba ruhago 10 bazwiho kugira impamyabumenyi z'ikirenga kurusha abandi kuri iyi si ya none. Ku mwanya wa 10 turasanga Fikayo Tomori, yavutse tariki ya 19 Ukuboza 1997. Afite impamyabumenyi ya kaminuza mu by'ubuyobozi bw'ubucuruzi business management, ubakina muri AS Milan mu Butaliyani. Tomori ni umukinnyi w'umuhanga cyane mu bwugarizi, wihuta kandi ufite imbaraga, azwi ubuhanga bukomeye bwo gutekereza neza mu kibuga no kugira ishyaka rihoraho mu byo akora. Ibyo bituma aza ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga Dan Kenwat-Moore, yavutse tariki ya 8 Werurwe 1994. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bukungu n'ubuyobozi bw'ubucuruzi economic and business management. Yavanye muri kaminuza ya Newcastle United mu Bwongereza, ubakina muri Millwall FC. Wat-Moore ni umukinnyi wihuta cyane kandi ufite ubuhanga bwo gutsinda ibitego no gufasha abandi mu kibuga. Amashuri ye yamufashije gucunga neza amafaranga n'imishinga y'iterambere. Ibyo bituma aza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga Andre Arshavin, yavutse tariki ya 29 Gicurasi mu 1981. Afite impamyabumenyi mu by'imyambarire fashion designer. Yavanye muri kaminuza ya St Petersburg mu Burusiya. Ubu ni umuyobozi wa Zenit St Petersburg, ikipe yakinagamwo. Arshavin yari umukinnyi wo hagati w'umuhanga cyane, uzwi ubuhanga mu gutanga imipira ivamo ibitego no guhindura umukino. Ubumenyi bwe mu by'imyambarire bwerekana ko impano ye itari muri siporo gusa. Ku mwanya wa 7 turasanga Shaka Hislop, yavutse tariki ya 22 Gashyantare 1969. Afite impamyabumenyi mu by'ubuvanganzo bw'imashini mechanical engineering. Yavanye muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasezeye gukina kandi ubu ni umusesenguzi wa siporo kuri televiziyo. Hislop yari umunyezamu w'umuhanga kandi kuba yari umunyeshuri w'indashyikirwa byamufashije kugira ubushishozi no kubaka izina ryiza nyuma yo gusezera umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 6 turasanga Giorgio Chiellini, yavutse tariki ya 14 Kanama 1984. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu buyobozi bw'ubucuruzi business administration. Yakuye muri kaminuza ya Torino mu Butaliyani. Yasezeye gukina ariko n'umwe mu bayobozi bakuru ba Los Angeles FC. Chiellini yari umukinnyi ukomeye cyane mu bwugarizi bwo gukina neza no kugira ubuyobozi bukomeye mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo witwa Romelu Lukaku, yavutse tariki ya 13 Gicurasi 1993. Yize amasomo ajyanye n'imibanire n'abaturage public relation ku rwego rwa kaminuza. Ubakina muri Napoli mu Butaliyani. Lukaku ni rutahizamu w'imbaraga, ufite ubuhanga bwo gutsinda ibitego byinshi. Amashuri yamufashije kumenya kuvugana neza n'itangazamakuru no kwitwara neza mu buzima bwa siporo, kandi azwiho kuba avuga indimi zirenze 5. Ibi bituma aza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 4 turasanga Simone Mignolet, yavutse tariki ya 6 Werurwe 1988. Afite impamyabumenyi mu bya politiki n'amategeko political sciences and law. Yavanye muri kaminuza ya Leuven mu Bubiligi. Akina muri Club Brugge. Mignolet azwi nk'umunyezamu w'umuhanga cyane, ufite imbaraga n'ubushishozi. Uburezi bwe mu mategeko bumufasha kumenya gutekereza neza, ufata ibyemezo byihuse kandi bikwiye mu kibuga. Ibi bituma aza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga Yohani Mata, yavutse tariki ya 28 Mata 1988. Afite impamyabumenyi ebyiri, imwe mu bunyamwuga bwa siporo sport science, n'indi mu iyamamaza ry'ubucuruzi marketing. Yavanye muri kaminuza ya Madrid muri Espagne. Yasezeye gukina ruhago nyuma y'imyaka myinshi mu makipe nka Chelsea, Manchester United. Mata yari azwiho nk'umukinnyi wo hagati ukina neza, utanga imipira ivamo ibitego kandi uzwiho ubuhanga bwo guhuza amakipe. Uburezi bwe bwamufashije cyane mu kumenya kwitwara neza ku kazi no hanze y'ikibuga. Ibi bituma aza ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 turasanga umugabo ukomeye cyane
Roberto Lewandowski yavutse tariki ya 27 Kanama 1988, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu burezi bwa siporo physical education yakuye muri Warsaw, kaminuza yigisha uburezi yo muri Polonye. Ubakina muri FC Barcelona. Lewandowski azwi cyane cyane nk'umusatirizi ukomeye cyane kuri iyi si, uzi gutsinda ibitego byinshi, kandi amashuri yamufashije kumva neza imiterere y'umubiri w'umukinnyi n'uburyo bwo kumwitaho, ibi bituma aza kuri uyu mwanya wa kabiri. Ku mwanya mbere turasanga umugabo wabiciye bigacika, waranzwe no gutwara ibikombe bitandukanye, wayoboye bagenzi be, wakiniye amakipe atandukanye, waranzwe no kukinyabupfura mu byo yakora. Uwo nta wundi ni Vincent Kompany. Yavutse tariki ya 10 Mata 1986, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu buyobozi bw'ubucuruzi Master in Business Administration, yakuye mu ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Rias Manchester mu Bwongereza. Kuri ubu ni umutoza mukuru wa Bayern Munich. Kompany yari umukinnyi w'umwuga ukomeye mu bwugarizi, uzwiho kuba umuyobozi mu kibuga, ugenzura neza umukino kandi ufite icyerekezo cyagutse mu mikino n'ubucuruzi. Ibi bituma aza ku mwanya wa mbere. Mwibutsa gukora subscribe utazacikwa n'ibiganiro bikurikira.